Achuli wacho ni ka ng'ato mielo to manyien nong'ado ni lajok. Tiend loke ni wan achuli matinini eni watika dugu ng'ulu jok. Kitiend lok ni wachako kwero kwo koda to niang ma YIKO koda to. Ito nene ma eni tim ni miu ma petiu yang chon ya chudi ka dano chere yiet dano chero ka koko to ki YIKO la to ma ino dano chero ki mirimi choko chuny oto. Dong ki lok man me kwero kwo koda to niang ma YIKO koda to ubalo yub me lielo kuchi ya chudi. Maka inde neno ko bedi chawani pol dano dong chere liel mirimi celebration kwero kwe madong liel bedi ni dano no wang dano benga ka kworo gina gimero kilamo da lawan ki bolla to evu ma perwate ni ka waneno dano ki YIKO da to ne tap inde nen behavior tim pa chuli nen kid ma chuli dong laro kere kwom in line laro dek itamo ni dano iguni guber kapar kida to na de loin do in line me kwom de wet kong chamukare system do do ki kero koy kona ho duju nen mien ma do chak kedi la to dong ki nwalo kenyo wali kwayo pa la to be dong ki nwalo kenyo itiga nen ma bene yen ka ini chok ki la to chi no liete wa ikumi ka ineno dano tika mielo lien me ikumi mafut ki bola vu dong dano tika mielo ne rem wa ikumi kong wakete ila mamane yota onyo babane yota furika ka dano dong tika mielo ne ibero yom karabi o madano ba chako lamo no wiriga lama ka gamunen chene moni ti ki bi chako lamo dana lama gamu wet muto wet dano no celebration mo magamero ni. So my idea is just dano dok chene kidme yit machon. We should leave korikwo mane wa kwero ko operato ni ame YIKO la to ene petiu tika miyo a lot of burden per ma duwa ta ke ot kidme yang chon dano kon ka chere liel di wor ki per money muranga gi gwama gi gweno gi dien gi me teno ko ot teni dano petimo en dano don kor mer don kanien yit chi nero gi tuch just me celebrating gin magimer dong kuj mana gimer ma popore ni marure churi ber pegetika neno ko dum you see lega na mer tie chele kene achuli gu dok chen kin me yek na chon wa wi ku kuri ko ma ni amor na dini tika ken ne ken dano ni yek ber ke chele kene ko ka ini mer ko para to ko ingi kare momo twin ata do pie chiki kwero ko para to penny na me YIKO la to chi wa biro ka celebrating the life of the girl. What kind of celebration? Come on, getting at the matino. Uno take responsibility ma boy kara. Ma idana pa yom wa tane.
ini bino ki mirni ka KWERO ko wa wego lok man ni KWERO ko para to inino me YIKO to ni wa wego mero igin madong twero tunya dui ka ner dan chere yit in chawa me cham dan ka la kwon le kid mo ke ken wa loin birie monu ke wa ni we gomchi inino YIKO le no ngomu te ri gam le so umir wala kay wono